ॐ राम रक्षास्तोत्रम् ध्यानम् नीलाम्भोजदलाभिरामनयनां पीताम्बरालङ्कृतां गौराङ्गीं शरदिन्दुसुन्दरमुखीं विस्मेरबिम्बाधरम् कारुण्यामृतवर्षिणीं हरिहरः ब्रह्मादिभिर्वन्दितं ध्यायेत् भक्तजनेप्सितार्थफलदां रामप्रियां जानकीम्। ओमस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुद्धकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप छन्दः सीताशक्तिः श्रीमान् हनुमान कीलकं श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्र जपे विनियोगः। ज्ञानं ध्यायेदाजानबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानां नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिल्लोच्चनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। स्तोत्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं शासितूनधनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातु माभिर्भूतमझं विभुम्। रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्निं सर्वकामदाम् शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दिशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति ध्यानं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्नजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवे शक्कटी पातु सक्षिणी हनुमत्प्रभुः पुरुः रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादो विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षायं सुकृती पठेत् स्वचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। पातालभूतलव्योमां चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः। रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापे भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः। वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्। आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षाभिमां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुद्धकौशिकः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः। करुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षो क्षीरकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलाशिनौ दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणौ पुत्रो दशरथस्येतो
भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारो त्रायेतां नो रघुत्तमौ आतसज्जधनुखा विशुस्पृशा वक्षयासु सुगनिखङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छतां सन्नद्धः कवचे खड्गे चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान्नश्च रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथे शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् मप्रेयपराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्बादलं श्यामं पद्माक्षं पीतवासवं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्ये न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रामनारीं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रोर्दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामतः तुल्यं राम नाम वरानने। जय जय श्री
बुद्ध कौशिक मुनि विरचितं श्रीराम रक्षा स्तोत्रं श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। माटी मिथिला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।